trenucima kada na površinu isplivavaju novi problemi i ozbiljni izazovi sa kojima se suočavaju djeca sa autizmom, oličeni u digitalnom nasilju, koje, kako se sumnja, sprovode njihovi vršnjaci u školi, što je neiskrena vijest koja me duboko potresla, ipak s ponosom mogu da kažem da Klinički centar Crne Gore i Centar za rani razvoj simpozijumom poput ovoga vraćaju zajednicu na pravi kolosijek. Ovogodišnja tema simpozijuma Novi horizonti spektra, izazovi i mogućnosti razumijevanja autizma, kako su to jasno predočile kolege iz Centra za rani razvoj, nastale sa idejom da upoznamo autizam iz različitih aspekata u društvu koje teže jednakim šansama i podstaknutim mogućnostima. Dio odgovornosti leži upravo na širem okruženju, učiteljima i đacima u školama, susjedima i svakako na prvom mjestu nadležnim institucijama koje svako na svom području treba intenzivnije da se posvete inkluziji i edukaciji. Medicina po sebi ne može pružiti trenutni maksimum bez konkretnog doprinosa zajednice. Ova dva elementa kombinovano jesu naš jedini put ka opštem dobru. Crna Gora, to je poznato za sada, nema registar osoba koje imaju neki od poremećaja iz spektra autizma. Međutim, informacije Centra za rani razvoj jesu veliko upozorenje da se što je prije moguće moramo reorganizovati na najširem frontu. Podaci Centra za rani razvoj iz januara 2025. godine kažu da su kolege radili sa 557 djece. Od toga dječaka 439, a djevojčica 118. Ipak, značajan broj njih je i dalje u procesu dijagnostike, dio njih odlazi u inostranstvo, a uz to dio roditelja i staratelja uslijed stigme i straha nekad odbijaju da prihvate postavljenu dijagnozu, pa je to proces koji potraje. Ipak, mi se moramo suočiti sa činjenicom da broj dijagnoza autizma u Centru za rani razvoj raste. Tokom 2023. godine postavljeno je 105 dijagnoza autizma, a tokom prošle 2024. godine bilo ih je 167. Kapaciteti Centra za rani razvoj jesu ograničeni, to je poznato, ali svakom prilikom, pa i ovog puta, iskazujem zahvalnost na požrtvovanom radu zaposlenih u Centru za rani razvoj, koji je ukupno 26. To su 3 psihijatra, 3 logopeda, 1 defektolog somatoped, 1 defektolog oligofrenolog, 1 klinički psiholog, 4 psihologa, 2 socijalna radnika, 2 sestre sa visokom školom i 6 zdravstvenih tehničara u strojizi administracije. U centru je moguće uraditi kompletnu dijagnostiku zlatnog standarda kao bilo gdje drugo u razvijenom svijetu. Međutim, rana intervencija je oskudno prisutna usled sve većeg broja djece, što bi s druge strane trebalo da prati povećanje broja zaposlenih, širenje prostornih kapaciteta i intenzivnija edukacija. U sklopu mogućnosti Kliničkog centra Crne Gore uradit ćemo sve što je u našoj moći da se ovo stanje unaprijedimo, svjesni svih problema i izazova s kojima se suočavaju. Na prvom mjestu djeca sa autizmom, njihove porodice i staratelji, ali i kolege ljekari. U ovom smislu, imajući u vidu impresivan stručni profil ovog simpozijuma, Klinički centar Crne Gore iščekuje vaše preporuke kako bismo zajedničkim snagama već danas počeli da pravimo precizan plan o našim daljim zajedničkim ciljevima. Klinički centar Crne Gore, kao najveća zdravstvena ustanova u državi, u Centar za rani razvoj, koji je vaša prva medicinska adresa za zdravstvenu njegu i pomoć, budite uvjereni, bit će i platforma za dalju komunikaciju ka svim ostalim nadležnim ustanovama. Želim vam uspješan rad.